Алмалық, балық батты, ақ топ, қара топ. Так забавно и колоритно назывались детские игры, в которые крымские татары играли до депортации 1944 года. Несколько лет назад общественная организация «Арманчех» представила уникальный проект «Детские народные игры в социокультурном пространстве Крыма», презентовав 5 игр в формате мини-фильмов. На этот раз детям и их родителям показали еще 7 игр. Автор и идейный вдохновитель, учредитель общественной организации «Арманчех» Эдия Муслимова. Игры в течение нескольких лет по крупицам собирали и исследовали из разных источников и по рассказам стариков. Проект азырлаганда бізде араштырмалар яптық. Мисал, бізде бір битайчық, сіздің каналыңызда біз оны көрген едік. Насын алната, бұл 100 ел evvel насын балалар ойнағандар. Алмалық деген ойын, мен оны барып таптым. Ve bir tane ayıttı, nasıl oyun oynaydılar. Aynı şu oyun, misal Türkiye halklarda akterek, kokterek. Ama biz onu baktık, bizim sözlerimizde almalı halkılış, aradan su atılap geç, adım derek, bizden sizge kim gerek. Demek bu Kırım Tatarlarda böyle oyun olgan ve bu sözler bizim Этот уникальный проект демонстрирует богатство крымско-татарского культурного наследия, помогает детям и их родителям в изучении национальных игр и родного языка. Цель и идея проекта – сохранить и дать жизнь играм, в которые играли крымские татары 100 и более лет назад. Belli ki bala oyunları, Kırım Tatar, şu cümleden Kırım Tatar bala oyunları unutulmakta. Balalar şimdi az oynayırlar desek yalan olmaz elbet ve işte bu oyunlarını yaşattırmak, canlandırmak, unutturmamak. Bizim için emniyetli Kırım Tatar dilinde şu oyun içinde kullanılan sözler, tekerlemeler, şiirçikler. Onlar için biz bu projektini bekim yaptık desek de olur. Çünkü o dilinin hazinesi sayılır. Onu saklamak istedik. Алмалық, балық батты, мермерша, yüzük oyunu, орта бөжек, көр теке, ақ топ, қара топ. На презентации дети представили некоторые из игр и поделились впечатлениями. Öyle bir beğengen oyun orta böcek oyunu çünkü balalıkta oynagan edik, birinci, ikinci sınıflarda. Onun için beğendim o oyunu. Benimki en beğengen oyunu bu almalık oyunu. Çünkü bu oyun hareketli ve meraklı. Biz onu balalıkta, balabahçada oynaydık dostlarla. Ben almalık oyunu beğendim çünkü anda çöp kalmağa mümkün. Bu oyun pek meraklı, hareketli, şen ve onun dostlarının az barda iş olmasa onu mümkün oynamağa. Все 7 игр представлены на страницах детского журнала «Арманчех», а также в социальных сетях и на YouTube-канале. Здесь подробно рассказывают о правилах каждой игры. Это интересно, познавательно не только для детей, но и их родителей.